Ndunankulu welive lakaNgwane Cleopas Dlamini ufulathele lona-ke ilive lakaNgwane-ke asebenzisa sona-ke isiphumulo-ke sezindiza iKing Mswati III International Airport abheka khona-ke eveni laseMalawi lapho khona-ke ayawumelela isilo semhlaba inkosi Mswati wesithathu kuwo kumhlangano weSADC. Kulowo mhlangano kubhekile ukuthi baholi bakhulumise tindzaba-ke temnotho tesifundza-ke seSADC baphindze bakhulumise nato-ke indzaba tokuphepha. Lo mhlangano uba khona njalo ngeminyaka ukuthi uyobuka ucwaningo nekuma kwetemnotho. Ngaphambi kokuba kuhlangane baholi bemazwe bayokuhlangane khona sigejana setindvuna talawo ma-ministries ekubitwa ngokuthi i-Council of Ministers. Lo mhlangano utawubuka tindzaba letinene letifaka ekhatsi i-report yalophumako kuba ngisihlalo kuphethe luhlangothi lwetepolitiki tekuvikela kanye nokubambisana nje kute-security. Kutawubukwa-ke nokuthi i-economy ema-economies nje e-SADC asebenze njani kulesikhathi leminyaka lophelile. Kutawubukwa lethambelana nabo-HIV and AIDS. Kubukeke nekokuthi-ke kuleti tekubambisana kutemabhizinisi kanye nje nokubuka indlela leyembili kuhamba kanjani. Ndunankulu welive lakaNgwane-ke upheketelwe-ke yindvuna yelitiko tangephandle nokudlalana nalamanye-ke mave waphindze-ke wapheketelwa nangiyo-ke indvuna letekuhlela umnotho Dkt. Tambo Gina. Kanti leli bandla kubhekekile ukuthi libuye khona-ke eveni lakaNgwane ngemgcibelo etindzabeni temsakato yeMaswati Channel. Ngingeri Carlos na Justice Dlamini sisesikhuphe.